o bitile bana ba batho ba bangata mo phatong mo ko ka o kwa le ntho swabisitseng ka tsone kgetheile mohlomphe gore ebe sebakeng se jwalo se halalelang se hlomphang go le ka mophato ebe motho wa mosue e leng kgalabolo a di le mo masube a supileng ni motho ena o 70 years o kuisa go motho ena ke motho yo mongwe wa batho ba bolotseng khale o tla na o tseba hantle tabe tsa moetlo gona hantle moetlong o tswang fela ebe ke yena yo wele a hlahang a bitile bana ba batho mophato ka nete ke botsa go bona mhlomphei o bona bontse bo tswala pili ke a gola le yona ena ya moetlo jwale ge tatama re bona gore pile motho a lo binyana bana ba gone go bana le bothata mo bo bong ke ba go bele e tla ga batho ba tlhabisa ile ma committee mane e be ga buta ba tsa bona ka nete re tla hloka police clearance le ana mona matisereng e ntse le pause na the minister education go go ebe ge nka manomo wa tlo buta bana ba gone a sa veta go ka tabena wa motho a go la thona di position tse kana go hloka